Poštovani slušalci, Poštovani slušalci, ćemo li početi? Ajde, čekaj. Poslije mi samo se umijem Kajin, jer sam nagradio ruke od ovoga... A gdje si to gdje si dira govna? Ne znam, vidio sam nešto... Mislio si da je ono kafeno, da je ono plastika? Kafeno, da je plastika, ona da začepim. Ono se vidjelo da se postrane neki istražari. Ja stisnem, ono se rastopi mi su ruku. Govn? Govn se rastopi ruku. Došli su izgrada ljudi, nemoj sad odmah u startu. Dobro, vidimo ruke. Svako će dimi biti. Ako su ti govnave ruke, šta ćemo? Ne, očistio gaća. Ja ću ti spasiti. Ako vama ne smrdi, ja ću držati ovako uvis, ja i ne moram ni zavrnuti. On mi zavrnuti rukave. Znaš, evo šta ću. Samo mi zavrni rukave. Gajo, ali poći prezlu da kupiš. Prezlu? Samo da uvalja, da ih ispokuje, neće to smrđeti. Ajde samo. Evo ja ću ovako. Ne. Ajde, imaš tu, u bar, tu, prezla, ono... Vidi, ako vama ne smrdi, ja ću ako... Ne, samo da ne rukave da ne nagrdim. I strah me put mikrofona... A vidi, sad ti se ogovnar. Dobro, sad, ovo je vodotporni, ja mogu na 500 metara da... Ali nije govno otporni. Piše li govno otporan? Ako može vodu na 500 metara... Piše research. Resistant. Ne, ali ako može u vodu 500 metara, može sigurno i u govna barem 20 metara. A, trebalo bi da može govna da izdrži. Ništa, ja ću ovako radit pa... Što nisi barem skinuo sad kad se ruke stavlja u govno? Nisam zna da je govno. Mislio da je plastika. A mislio si da je plastika. Evo ja ću... A po govnu sigurno i pišaće ima. Čekaj, ja probat ću zubima da otkopčam. Nemoj zubima, probadno ću ti ja sad navući kredu. Ali ti, samo mi otkopčaje sad. Evo, ali će si mene... Evo i mene ruku na govna sad. Pa što mrdaš ti? Samo nokat ti. Ajde, kretenu, daj mi gajo. Očisti da ti dam. Daj mi džemper taj. Evo ti džemper. Kretenčine, namjerno si ovo uradio. S unutrašnje strane... Daj, s unutrašnje, će ti ona spadrila. A ne, s unutrašnje strane se naočare skide, ona čiste. Pi. A i tebe su i naočare... Nisu mene... Jesu tako, ja sam da mjestim naočare i... Tebe je sa govno predoći. Ali tačno ono u sredinu sam samo... nema mi... Ti s jednim prstom ono dižeš naočare kao intelektualac i to. Pa, kao neki, da oproste, Što diraš rukama, što ne znaš, što je? Je li moglo biti bomba? Ajde operi, stvarno, neđe ruke, ćemo sad glavo od toga sprati. Pođuvat se to. To pseća govno, što je to? Nije no čovjek stražar. Da nemaš sapun tu. Imam onaj mali. Onaj s hotelu. S hotelom, no. Pa taj mi treba. Ukrao sam iz Splendida, bio sam na otvaranje šaha. Ide ja samo za sekundu. Gorio se šah i ja sam bio u WC-u. Kakvi su ti, ali greo taj sapun na grdi? Viš kako je lije, viš kako miriše. Ti ne možeš ni osjetiti. A čekaj. Stavi mi ga usta. Ti ne možeš. Stavi mu ga usta. A vidio, imaš... Osprada ne možeš ni osjetiti kako miriše. Imaš ono plastično za sapun što da stavi pod, gdje ćemo ga držati posle. Nisam se šetio. Gdje ćemo na ono plastično. Imaš taj celofan od cigara. Oli karton da ti dam. Daj mi stavi mi ga usta samo da... Stavi mu sapun u usta, ajde. Ali nemoj prekinuti to, nemoj prekinuti. Izvlači ga do tamo. Ajde. Kakva budala, vidjeli mu ruku, daj, još mi ovaj prst nije očistio. Pa oli džemper, sutra se... Ma daj, brate, džemper, oli kapu. Daj, gdje ti kapu? Evo ti kapa, evo. Daj mi kapu da očistim to. Čekaj da nađe ovdje, neđe dođe. Jer kosa upije. Drž, evo ti kapa. Čekaj. Evo kapa, ovo je pamuk, jel? Jes. Prelijepa je ova kapa. Pamuk, meka, tačno za strašna je ta kapa. Za čišćenje prstiju. A što mi napravi, a smrdi, sad će ovo da pod nokat uđe, a ja grickam nokte, tačno ću gdje zgovno na kome traža. Ja sam mislio kad sam ušao da je stvarno neko ovdje, no rekao ne mogu sad da prozivam bilo koga. Kako ruke smrdi, a njemu to uopšte ne smeta, jesi ti vidio? Evo, mene sad ću da povratim. Voli tu? Evo ću sad povratim. A nemoj povraća, i mene se povraća kad vidim nekoga. On će ga da povraća. Daj donesi mi onaj, kaj mi donesi. Nema vode ovamo u pizdu, Pa što si se opra? Pišaću. A pa idi. A ko je, da neko piša na to? Ne može da se ja na ruke, jer je opet bolje da mi ne pišaće ruka. Ali ne može da pjeni sapun na pišaću. Aj pođu. Daj, Kajino će da povrati. Ima svaka familija, barem u kapu. Hoće ga da povrati. Aj, žote. Ruka mu je govana. Ali izaš ti. Povrati mi ruke. Povrati, operi mu ruku. Ajde u ruke mi povrati, da me da operi. Pazi. Aj, kevo ja. Oh jebe, on ti je kako... Vrati mi pola sapuna, što si jeo?
Nije si To si jeo, mi reći. Pomidoru, stvarno. Ne zebaj, nekakvu piletinu, što je ovo, Nije, kosti si stvarno izjeo? Jako znam kako ću izjeo sam dvije kosti. Vidiš što mi napravi od farmerica, ajde, zaboravi ih ruke pri farmerici. Pa krila sam možda pojeo ono. Kiselina. Da mi Ovo je pola sapuna užas. mi vrati, čovjek. Derete Vrati mi pola tebe. sapuna. Piš! Kako ću ti vratiti po Ne samo može, džep mi je? Sav je istopit će se. Ajde, dođi. jesu tebe ruke? Mene su ruke čiste. Ajde, Da, ja ću. Samo pomakni, idi tamo s kurcem na drugu stranu. ajde. Da te ne ufatim za kurac. Jer ti je ovo sapun? Nema kurac. Džukelo jedna, pa sam ti reka, daj mi sapun. Baš tamo, ne. A što on ti je dao kurac Daj da mi ti si kurac, sapun ja, pravi? ja. Koga zajeba? Bravo, Fakini, marš. Što da radim u pizdu, materno sad. Radit ćemo ovako, pih kako ti Čekaj je. malo da ovo izduši da otvorim vrata. Ajde, Otvori stvarno vrat. bare otvori vrata u pizdu. Kako se ispovraća ova džukela. A dobro, ja sam To u da ruke radim se sad. poro, on je... Ovo smrdi gore na ogu, Čiji je ovaj polonez ispred? Ne znam. A što da radim sad s ovim? Daj, zatvori sad je po mene. Da, zatvori, zima je, bolje da usmrad da niko ni umro, zime jes. Zatvori. Pih, kako mi počne emisija, gdje se zagovna budalo jedno? Mora samo Ma proći. jesi, ti si mora, tako je na sunčane skale one godine si Sve pa što sam- Pa šak- u govnu. u govno, do daske si se bio. Sve što sam pojeo Ali 2-3 to dana, to je par- bilo pomidoro i 2-3 jaja sam izivio Ali i kako 2-3 dana ideš ti popio kosti? čašu mlijeka. Koje kosti? Kosti si povratio. Tebe ne... Da nije mene ždrijelo ispano. Aj pogledaj. Kako ću vidjeti, imaš i ogledalo. Pipaj. Imaš i ogledalo unese Imaš se i goro. unese se, ne može god da ih ruka. Imamo gledalo i češaj. A daj mi ogledalo, ne treba mi Imaš češati. iglu i konac u kapu. A što će ti češati da nemaš dlake Dlake na na glavu? glavu, ne znam, ali... Imaš Daj. dolje, a ti imaš dolje dlake. Daj, Pa meni. da, Gore mi- Imam gore dlaka na glavu, dolje. Čekaj, Daj mi ovaj... A je, kako si osjećaš uglo, ima li ti ždrijelo? Kako se osjećaš? Ne znam, pa čekaj da vidim. Hajde. Izgleda da možda i ne treba da imaš ždrije. Kako si kosti povratio? Pa pogledaj. Splazi jezik jedan malo. Splazi jezik, Ti splazi jezik. jezik gledaš. Ima, a? Krajnik se vidi. Ima, dobro je, nisi, to si jeo nešto. Ništa no da radimo ako ja ću držati. Ne, radit ćemo ako, može tako raditi. Ja mogu nekako. Ni idem. Da imaš upaljač da mu Dođi, zapalimo ruke. Znaš što ću Jesi izgovoriti? ti- čekaj. Stavi ruke mi dolje, da oprosti slušalcima što imaju da oprašti više. Ispod guzice da malo... Da vi istrljaš. Da ih istrljaš malo. Znaš, Popa ima dlake na prsi. Mi da Ne, no, da ti zapalimo ruke. Imaš upaljač tu? Ima. Daj da mu zapalimo ruke. Ajde zapali mi ruke. To će za ono gori odlično. Gori ova povraćka ka benzin. Daj da zapalimo. Ne, povraćka bi trebalo da to smiruje. Aj, Ajde. pođi mi do auta i namaži se benzinom da te zapalimo cijelu. Ajde, ozbiljno. Ajde, tamo da ti to izgori. Imaš i crijevo ono malo. Ima, da izvuci crijevo, izvuci. Zvuci Ajde, crijevo. nije mi ova ništa ti. Ajde da te zapalimo, što ima veze. Imaš tu upaljač, ima? Imam, evo sam donio podatak, kada sam znao da ćemo da ga palim. Što učini, ne možemo normalno pogledati. 12 i 10 minuta, a još nismo počeli da pričamo Još nismo ni emisiju počeli. o našim političkim aktualnostima. Čekaj da dođe samo žrtvati da ga zapalimo, pa će nam onda to ne smrdi kad se zapali. A ne, to ćemo ubiti tu, no smrdi onda naprasi. Je? Jes. Da bi trebalo da ga... Jesi donio? A jesi donio dasku da ti dlake ožulimo s tebe? A jebim, pa ne mogu. Donesi četku ako ima... Četku, da te kao prlimo, moramo ti dlake maći. Nisam vepare bentino, samo ruke da mi se pale. A ti si mislio da te samo mi ruke Ti zapali? si čitao ga da me zapali. A, Čitao ga kad si već tu. Ti si prenio smradi na glavu i svuda. Ajde donesi jednu Ja dasku. sam donio možda deci goriva. A samo da će... Ajde, cinćemo, Ajde, ajde radit ćemo s tim. Ajde da ga zapalimo. Ajde zapali. Daj zapali. Začekaj da pospijem prvo to. Ajde, daj ruke. Ne muljaj to jebim. Ne muljam, samo nemoj mi se primicati da mene zapališ. Ali prska, Samo pa sad. samo pa da ne povuče. Taj papir, Stavi nemoj papir. tako. Prvo ćemo papir Čekaj, zapalit da palje. ti kažem, nemoj prenositi u Oni paljač stavi bez samo papir. izvotati, da ne nagrimo ovaj Izdušit će stol. taj benzin. Ajde brzo. Stani jebem ti, Pa izdušit će benzin. Stavi jaknu da ne toči na ovaj stol. Začepi tu flašu s Začepi benzinom. prošlo, Evo sam začepi začepio prošlo. ja. Ajde, ti zapali papir. Evo kreće svadbena povorka. Zapali papir. Polako, polako. Eha. Jebem mater! Što radi? Jebe, badog! Gasi ovaj stol, gasi to, ja ti rekao staviš jaknu, jebem ti suza. Pravi sad, Koji je pozivni za Podgoricu? 0-14. Koji? 0-2. Zovi vatrogasnu. Aj!
Zapali se ovo! Ja sam stvarno mislim da ti zajebaš i sok dođe. Ja se zajebaš, ti lud jedni. Pa sto ugasi taj sto tamo gdje je taj zvučni. Gdje si vidio zeleni sto, jebe. Jebem ti, daj uspiti. Čekaj, evo ga gasi. Dobre. Evo ga gasi, evo ga bačio u jak. Ne moraš, bačio se jakno na ovo, bre. Evo Vesko je ugasio, vero, hvala. Ali se ne može se od dima disa se. A jebe. Daj, otvori vrata, nek izlazi dim. Eto, Ne podrigujte mogu sa dimom. jebote, bo. Ja ću povratiti. Jebem. Otvori gaje, vrate. Hej, A ne može se raditi tako. Otvori ih malo, gledaj. Otvori vrata, čukelo! otvaram.